Mikodo weme mimbi mimando dagbe anwejero to mele yo kanton ho mina vlon ibi sin o kanu mi ho mi wa ko me tin le yo taiton habudi mi ato ni toro menjele to kon la gbo me kala viton me to kon la gando fene yo Nathanael Koti ple mi hoja zo atole so jinjan yin boti men de na ne kagbon bonu hodo no da le de alele no kagbon bo no kon yi agbo me kala viton go flemente ka de me ali tete no e ka kora zo ado e azan kan e ko gudo e hoto die e ple hoja zo atole tin ho gege me na do gbe tono mi horo sin azan no gbo azan bo e no jelo e ho medin me ge tin mo no ya bo te me bo ko tono asu o wezu no kan gan ne kan blogbon bono eje susu dio e na ya o gbeje mere me kon bo tun hun alopa e ro sisa e ro gbeto e emi ye sin lamen e to bono e ranje po do kon do me e na no de afọmọ nkan ton mi kan ko bi o mere te o hode vole le vodo misi me chele mi bo mi na so bo agonu e le bi kwi mi blo mi de do mi na vlon bi sin kan no mi mi voku do wemesia debe no gungba ebe mi na besin no mi hwe bona tebe mi ko do me jele hozan gbe mi dogu to waye yo ejija yin do fren bo voken do otokwe e na si hozan kwe wu do da yo fo yin lo chobo ache pa e romi awara iton yo e wa hoto e ka hoto e aso dede fren be na si hoyin kana lo level blow les on bo otokwe e ko tuno ina zanda yo e do hwe yo e level da lo se mon koton ye ken do debe no gunsin agbasa yele na je titi bo de nu wala yin gun fene yo minado o pe tonomi Joseph Jogberu podo o demen lepo ejija inu gbodo hozan gbe mi dogu do waye branse o kendo ogbeta 15 hikatoyin o loi 2026-10 bay to kwe na se hozan ko ye ko dalide alele nuwe to kwe ko de fene di yon e na modo gba me podo e na de ton lowo zan temeten ko e me bi hwe so alo ichi bo igbenu o kwe mon kwe ton kwe ne biwe e karoda yi ne biwe kadranza odin Joseph Jogberu e horo fene yo ina mo geometry lojiro nu gbole de benu le yo e bi igberan se bo kwe horo de fene dion da yon o liva afo afaton nuoton o kene jeji ewe eton intromenjele e razana i lo horo de fene dion o livile se yon afene o kanwe ko mino kene jeji level ahon klo tomen ewe tonole ina zanda yi amo hwe yo e ache pa romi wara iton wa yo ngege tindo fne bo ina voto bo akwege tindo fne ba na iton lo lezan lezo mo ko ina vo jeji den bo ko e jeji kaka ro fne di yo to ngboton yo le kan ngbon de ben le bo yin gbe na ro fne liva e holo de fne di be na zan hwe yo e liva de gbade do dibla to kwe chaki kanton gban bo livi afode liblai kwe chaki kanton gban devo levodo ahon holoto mewe na zantin o jera gbinoshi e kan lo pachenu o gonu e rondon do kwe hold de menu gbasa fene etime ko ndo mejire no wezo bo kwe mon ko to na jeje kaka iba enemy ole aton nu ko to na blogbon bo e to kwe ahosu kwe be ranzara lida le nu ko yo e na so bodo tito me yare ade e wa dinle do se pa do fene le o na blogbon bo kwezi kana level lito bo no inu tajiro ni no me to siton e na kontero to men do inu bo na voblo bo e na kontero to mi to fi nu ko ina si rotinho le na kwa pa ni ko atongo endo mejile akwazi kana liton boy yukoro yuwapo to vito visileto na wasihu yido o ganjide jin to kwa se huzando alilia ile ndo to meyo ene bi kwisi alinwan de ka pon kaka le beneto miton e poro gban do apa ko se hudio boy no ipon do nu kon itomeon do kan we ko dion e koro aton adarede jin ene kun karo no hodo no debu do kwezi ka to miton ton wo de jin Chantal ayi e horo frente me no mejile no boy
dɔkɔɛ mɛ kɔtɔn le atsɛkpa eɖo azãnu gbɔbazɔ to woe eɖo tebe ɖamblo ekpɔn le eɖo kan bɔkɔɛ mɛ kɔtɔn eɖandzɛdzi nugbo le afɔ eye ka ɖe lobo aɖe mɛ nugbɔn gbasa bo akam lɔdɔ ami ɖe mɛ nu emi to kɔɛ mina dedzi ɖo akpa le xoe wotu mɛ mina gbe mi ane mina blo gbɔn ɖo mamɔ kɔɛ ne le amisi blo le wo blo le ya le afɔ dagbe bɔ eɖeɖe tsi o salifu mama elɔ yi xɔ fɛnɛ ti mɛ kpɔ dɔ mɛ dzi le nuɔkɔrɔ gan ɖo nukɔ yi bi ɖe to ɔtɔn xɔ ɖɔ eɖi bɔkɔɛ ne le si ŋudo eka ɖo bɔ nue tin alinua ekadza zakɔ mɔ kɔtɔn do ekoro gan bɔ mɛ bifi koro mi mɔ de dzi tantame le edona no ko do de dzi de na blogbon bɔ gbɛtɔ na voro to mi de na blogbon la me na dagbe si alinu no bi na no ganji de na blogbon bɔ no bi hui na yo ganji ro to mi bo bakara zon bɔ to ko mi ton na si hu dan ro to mi ale no dagbe de dzi tito me ne le blodo frene do de me no gon si agbasa le ngon teme do frene yo ne mi do o gbɛtɔ no mine mina gozi xɔ gbonu o dɛmɛ nugun gbasa bona wa kalavi tokpɔn la finen tokpɔn la kalavi tɔnu Nathanael Koti ewɛ di run dimɛ tsi lɛ mi mina tunu trɔmɛ dzi le ye o tokpɔn la gã isɔ tɛmɛtɛmɛ le eyɔ azã kan eko ene yi blo ne azã kan eko gudo Nathanael Koti o kalavi kan me kple mi me xɔdza zɔ atɔ le sɔ dzidza nyi do xɔ gege do mi si bɔ mi kan vi exɔ etɔnu mi la xɔ ena do kpɔɖokpɔ si o si kɔn do finen eti mi kpɔ dɔ mɛ dzi le xɔ nu ye mi xɔ to do agbɔ mi kalavi yɔ le nu gege tin do finen bɔ emi ko blo de di nukɔntɔn xɔyɔ le wa fidiyɔ le ewa yi de dzi no kan xɔbiyɔ ye mɛ yi azɔ atɔ tɛmɛtɛmɛ le mi kan xɔbiyɔ ye bo kan xɔbiyɔ esuyɔ de su bɔ ehun bo ti mɛ xɔ gege nu emi noemi mɔkɔ no menjele leni e me bi hui do ne na blogbo ma gbo me kala viyo e kana yi do nukon yi aji ewe nu emi anukun wen mi ka do nukun sentemeteme pe ta kentemeteme podo we ma temete le kpome podo ti to me yare ade e ko de do to ko san le no to mi to fiyo mi ha no ne le bi hui mi mo no menjele a mi do mo jeme ton do e jin mo jeme e mi do din yo e zon kaka wa mi kun si hu do o we me de o do nu le nukon yi do e me bi hui yo e we e do na ba ri bo ne ka gben bo nukon yi yo ka do go fleme ete ka ku jeme ali tete nu enu ka gbande eni we enu dokodo bono ipon bono tun afọ na si hode wo le na do nu kan yi de din ko le nu enu do we do le me we gboji na to o adodo ya ri de fo no eso din bon e de se do to pon la le yo e we de ro sinsin we be ma do kwede tan ya be ru do akwaji o e kun mo menji do nu ti to me do body bodo de o tan we do na wa no kwedo de jin do le e no pon le o to pon la garazo agbon we mo je e ron cho chiri le me we gboji na to ajodo eso yo de sura zo agbon we de jin do beta de do fren bono si ho wazo enion to ito soro ton de jin mo do azo yo wa me ro poro ton kun le je agbon noi o tagba bono no to pon la gan podo eso posi tenti no fune yo de o nunu kontan we enu ai do no kun beta ken don do apa ne ko bona do no kun bona ha bona mo no kun je me sere ho cho ran si huje o hodo jide jin enele bi huiyo e chobono agaze hode we nu kon ho ban so mo eso mo kontan arando meneze ho bo meneze ho e ado yo e ran so bo ho ahin wa yo arando bo kana do zogbeji le to eso no mo kontan e ro taji bo ina gbọ́n èdè jìn dọ́ọ̀nù gbọ́ tó pọ́n la gan ọ́ tó wẹ́ sẹ́ tó kọ́rọ́ tó wẹ́ ẹ̀yìn gbọ́nù gbọ́ àzọ̀tán ìdùnnà wọ́ do àyẹ̀tí dọ́mẹ́jìlẹ̀ a èrò lè blọ́ bọ́dọ̀ lè blọ́ ẹ̀ ká rò mọ̀tú ọ́ ìdùnnà wà nù kódó nù yàdé ẹ̀ húzúrò tòmítọ́mì fìdí tó kódó sí àlìyénu èdè jìn èrò zọ́ èrò rò nù pọ́n mono le ndokporoppo de gbon ipon de ji nte ka si hoblo ite mi ka hoblo je friend ite gban nte ka jolo ni le bi hwiwe eron pon de ji agbo me kala vio nu gegete bo to pon la gan eron yin otuntun to de ji lo nu e karamblo e kuno den o ma den ton e ka ro mo chuo e ru ho do se bo fi ru wa nu bo ru atun ma tun e wa pa lo ho na idi yan e wa pa lo ho nu na yedi e ru atun e ne le bi hwi kaka soido e do ene on finenu hoja zo atole o akpade bo hwi la vie fene mina le vono do yo mi hoja zo atele ho gigero mi si bo mi cambio to pon la ga ho etono Nathanael Koti etime ko no menjele nu gbo zogben holon sin alinu le san de diyo le iranje nu monko to monji mele no do ko do mondo menjele zogben fun pe kala vi kan me o so zogben nu kun aton le lo kun la so o me bi hui no do enele bi hui do ye me no kun agbanda hora ho ito mo ne mo no to da hora ho mo no kun gbele da hora mo no da gban le on e no je fidile bo e no mo zogben holon fi opun won e no menjele mo to iton gbele da pare hui be no gan yin fine gan po won e ron ha won ta gan agba on jiton bo
bono je nous no na ron zogben enele be no tagban le jale ji yo e don zonji bono tumbi hui kaka so yo bono di do be ndo mejele o moto egble do be no fene bo blodo adin aju e ko je khru ne le don bi no mo o wa lo mo ko ton le do kala vi kamede jin no yiri dai ho ben do zan de dion le yenamo zogbengbon ofebi hui ozogbende timbo ali daho do godo en fine yo e blodo tentinton be don taro johome don mono di samen kaka kan egbon fine le yo mele yo yeno samen bo ton bi hui zogbenu kun atono kege timbo gbeti taro kalavin mele yo no samen nenu toro egbon hun bo e don hun gba o bono de zogben hoto mono ta mono di yo sime bono de kan le mono de gba mono de lebi hui sime bo no je foto do fine de ekaro mo ekun nu kon ine do le adaka ho to yinele de tin do azan yo medin azan kun wo ko do hunpla medin san de din azo gege timbo e ran kana do kalavi kamero alibon koton manje bi blodin do zogbena pe o fi bi hui do kalavi podo azo de le ko de le te ko do tita lo de jin ali zo gege tin bo ko do hui kule bo ali nele bi hui yo e ran se ko din be na wa zo gbon ji de jin ali hore de yo apare hui tin be te ko kana bo yi ali jele po kande aizin adade jeji bo ko kana ko hui kule bon to wito sele amo ko so za fun san de votion de voting ben la voin kana bo enion ali jelekpo kane ko atonu kun we adare jeji de jin enele bi huyo le sande dion e oto bi huibe ko drobo ali nele bi huyo e ranje azoaji bo to sile na dugbe le no hwe metan gbe kan le be ron sin do le ali yo e yan la bo ve gbingbon wo e ron gbo ele dogbon kaka vovole medan lo jo ron ali le lo bono apata mo no so hwe metan gbe sin ali bo to sile no do ve siwe de jin do le ndegbon do fune din yo do ali zo enele onu e pe nu kun bo blobo de pe fi bi huyo e ran zo bo to sinafun yi po iwa podonyan e na ya de jin e ron hwe fine po bo fi na hwe don nu kun jin le ko mi tan gbe no mo se do ele choronjo do mo le do e mo no igbon kaka ozo fire de jin ali nele bi huyo e na je bi blodi o zan de din e te o do ho gege din podo o sirate sin no kontole po bozande dion ye deo po eko enayin o kanu azor da khuraho bona je wiwajin do kala bi finio do kun ije la vama do finianji mite on la ma se do kan e pacherun sirate ai som to fi din botimi no manjele no bo e fi mi ton do kun ije la vile le yo kege itan tin bono da sa le chono bi yo hoyo gbede jin bo zogbenu kun atono le blodo inde zogbenu kun atono le kana na ye na no agle jeban mi ma do manjele ni blo alide bonni fa ho po bo dasa ali ogbon agadan bonu file o egosin azome o egosin ho bo a ho ngbe azome o abi egosin azome bo a ho gbe o imando ali dasa e bo ali pon de run de ni wa je flafo e da ogbon agadan po hui kwa fopo bona si hu o dasa ali o hui bo ya zo mi abi bo hui ton legbe era ya bona si hu bo kunu vemi tan sunu po run yonu po le bonu yi po iwa po na yan bo na si hu kun wi ma bo fo ganje do kun le ji alava fren nu kon yo era si hu tin de jimi ko to o ne le bi hui wa zo gigeti bo la mi ton bo mi ro kan ina de din san de tin le era je azole sin nu monjiro finero sirato san de tin te na be azole sin godome kaze o akasa to bona si hu vo ali egbon kenu po fide lekpo bi hui blode ti edele bi hui yo ezonji loboti menu mi hoja zo atole mi sesin kalavio mi je mi sera mi ato entro majele na gbon ali dio no mo keke podo moto poison e hometi yo no versin do benjele o moto meton kaleje na do kancheo e assurance na esin so ye hon yo mi kle ye de mi do favor yan e non si hu azo mon koto ntimi do benjele e na yi ganje mon koto no keke meton abi o keke yin afo atoro mi ro kolobo to enele kun so ucha ke afo ton de o to mi to en fia me ke ikono yan bo de mo kuno blo de je kar dandan me bi na blo to vilere so mi se ko e bodo a mi de o ne mi ka mo ganje o ene ido na blo nu keke meton do to me gbon adio ye do hobo do fongbe assurance et donc si to vi do pour si tem bo yi assurance nu keke ton moto ton alo assurance vie assurance de tem nu yo se po assurance ele o bo se po me no azo assurance po ele o e na time nle nu ye ganji bo hon de u gan ke ton pe o e na blo me no po na blo de we pe o me assurance ndagbe mo to vi do pour do na do so ejawe o nu awa do difficulté me awa do ouvert me mo wa ma do kwetro ro hosa bana mo hwede jina ayo assurance tu yo e na supporter we quelqu'un le te do assurance temps parce we bino de circulation me quelqu'un non le ton te zo ku man ku assurance nu ta ji we ngbe de do na do ndagbe kan assurance ndagbe biwe e nu yan dia e kan yin anak sin dia de men ro ke anak onye mo anak sin ni do fini parce que assurance au fin di ma redion ado ndé na ja continue dimbo nu et millions sin dion assurance la prendre en charge
donc fait des yon de yon. Mais mine de tout, fin que bon plaque, mieux respecter plaque. Mine de tout, fin que bon le port du casque, mieux respecter. Il suffit que le gouvernement ne bloque tout temps, pour descendre temps, pour bien voter budget loi. Bon donc le police républicaine dit pratique ton bloqué, il dit pratique bloqué. Vous savez, nous côté mais ben nous c'est tout le monde. Non, ben nous c'est tout le monde. Une blague. Quand il s'agit d'assurance de moto, nous eldo, bon on délai de dire, bon sens délai de sensibilisation il faut, bon donc il est contrôle. Bon dire mais vous dire, vous allez constater que en intervalle 2 mois, même sur 200, vous allez voir au moins 150 vont se donner à ça. Parce que prendre une assurance pour ta moto, c'est se mettre en confiance, en sécurité. Et assurance quelqu'un tu es en tant que mais quelqu'un me dit bro hier, mise m'aider vous bro hier quelqu'un dit mais de sécurité mais. Et donc il a souhaité que une accident bon que assurance d'un quelqu'un tu et a supporté mais elle a une vivacité bon ça moi que oui no sécurité mais une assurance mais de quelqu'un tu dit bro hier ouais. Tout de là maintenant et le yin quelqu'un au Ghana il y a ça au Ghana. Et il y a un de bénéfices sans distinction parce que l'assurance n'est pas bien coûtée nous. L'assurance n'est pas bien coûtée nous. Et quand nous quelqu'un 850 000 mais c'est l'assurance 800 000 nous quelqu'un mais non c'est faux. C'est le problème. Il y a un bien à que le gouvernement ne sait pas société d'assurance de filaire et non moto que c'est assurance ouais et là nous qui contrôle et ne sait pas société d'assurance là bon dire que ni réfléchir bon des procédures ne sous temps pour mettre en exercice bon dire que citoyen là parce que moi quelqu'un toto de bénéfice circulaire début d'assurance mais nous hier mon à l'état au vide là bon et nous dit bon et nous que taxi moto semi jano et ouais semi jano mais on do bon et si moins d'erreurs mais nous contentons alors moins d'erreurs quelqu'un d'autre on retrouver des coudrons dit bon quelqu'un de si deux mots quelqu'un bon moi ça comme vous faites quelqu'un et on va écraser et bien là et clame les tout pour non on le dit tout nous que quelqu'un non cadre assurance quelqu'un ton web accident moi que client ton pour tout baisser tout pour et non noté mon blaper mon bloquer match assurance n'a supporté au moins. Ene ganjeu na inu keke meton ay moto meton kele wazon boto vinano dagbero to me ha do khoro si azonde so azondi ay do nu gba de so do point de le me do beren to mi to me fi ne kana wa gben bo gbopo inu kan nu mo nkan tan mi kan ho bi o me de oboko do mi nu wa mi tan jin bo akan bi o to wi to sire do mi te o mi ka ko igbeje ko mi tan pon flafo nu mi do azone anjia mi ka do ne ka do an blogun anjio ye do ho mi ayele pon wo ho ido yo na se sin fera ko mbo mi na lu le ton mi ato intro khuru si azon ede o azole lo kaka boy so ke zan okoro te dan boy do so si azan foto no ko ne go gbele bi huyo e ron lita me do azon ne o ne kan logbon he tuntun mele o e na si gbopo inu corona bo e mana azi meji kweto no wan bo no yesu za na chade kan hobi ofinity me do menjire e mele o we do de odo ko egban gbo lo men di etan yo mi le mi do o sigban na ko de nu mi na jifi bo ituto ko yo toto gan bi o ko ni do menjire yo no we ko vera dogolo wa fitin le yo le bi hui ni da hu ito pon we ene mi blobo amono menjire a do e mi do khuru si azo do sin kan e wana a eso ko nu mi kan no fre bo blo le mi ablo ka bo yin fi o ji to yo fi yo e wa yin a we kun ye yo e wa do ason ko to no hunu tan da men bo e do na blo de jin Johannes yare e yati me pondo menjiren azan egbe ton le ro se ko cheli be ro tin do wan yin uyan be go pon ko izan meji gbon tan bo ko po ko fi je ko de be ni o tin o me kun soro nkan mo no kun se do ko ton wa suwon e ron je we zun kanji mo ja lo yan lo meji hun to lo e mo me de yo e ra n blo nu mo ko ton chenu kon mana pon agon a o hun te kar si sagon lan che mewe ndo khuru zan fla fo ko lo mo na blo bona da hun to e mi na pon mi si hu no po a nunu kon me ne kan chi gbon et si point de la bihui do tion et la yon de jin do nous mon coton do hen le me do taji bo me keke kono ya bo de me e ba ka blow igbe aso asuo e we no je kwezanji bo vile no aja zonji jin be ron we ma do nu konton ai no aje mi monji to lo nu mi na bi opo ndo menjile
mais biton ouais mais bidon blo bonan dia forme encore tant qu'on veut mende buo yokpo vuo sunu yonu mais hopoto yokpo mais bi do nan blo peta yan tonu kun yan to vi pa we yan dio e do nan da home ton pon bonan ton to me hoida we dio ni ho tonu suo e nan ko ha mende abi na video yo e nan ton le na blo pon me mo an e do e to fe na so asuo e no abi o wezon vo be no aje kin kanji ko holohun gbe me e no gbe egbe mo no gbe sinsan so asuo ko e ma do nu kon bon quoi d'accord et non j'ai oison ton kanji bon j'ai ozinzanji on si huda on mettons egbetin bon tonton men bi bon dala mele blo le na yon etezon lo ba hoso ko sorti to men kegerote on metin bon toto ko meton le bon e yo et non blon me ka bon alide le no etele ya do fo nu lo on mi on do blo no mon konton do to me na zombo to vina no o ganji metere mi era chen do ko meton le ho mi hewa ko metin bo to intro mi na ma ha mi do te mi je mi ko de den no ejero to le yo e sin we khubo mi wanu komito ina cheru misia aklo no gberoto e fo mi je we so ira ho e khode vo je misio binale du le tonse